batata na bamama bantwenya bakento pia babakala mbota beno ya kele ntangu beneke kuizaka landa bantsangu ya ndinga Kikongo na mabanière télévision. Yakele deja na bizunga 10 na inti ya République démocratique du Congo kimvuka ya politika bakebogrilaka P4 tope parti du peuple pour la paix et le progrès baunde kuzaka tula ba animateur na kizunga ya Congo Central pe na mbanza matadi ya impa manaka kuzaka salama kilumbu ya sabala vandaka kilumbu ya sambanu ya ngonda nana ya mvula mafunda zole makumi zole na zole nyoso kuzaka bandela na banzie tole batoma bilu pe batukutuku kubanda na mbalumuka ya musée tope 24 novembre na meso ngolo tope kintwadi na tata mfumu ya bao ya ntete mbuta Patrice Emery Landuma Ndundu pe bakwendaka kuna na inzo ya lukutakano ya nene ya bakebogdelaka source ntsona kuna nde bakwizaka kutana pe nyoso kuzaka bandela na lusambulu pe na manima bakuzaka yimbila nkunga ya inti ya beto pe bosi bakwizaka kutuswa bau na kimfumu Efizabeti tata mfumu ya kimvuka bakibugulaka P4 pe bantu na yandi bakwizaka bokidisa baye nyoso kele nakata kimvuka ya Union Sacré tata Emery Landu Mandundu kwizaka monisina bau tope kusansudila bau mbweno ya kimvuka ya politika ya pe mambote yake kwizaka landila pe na manima na yao bakotisaka mfumu ya impa na kimfumu pe yani kwizaka baka bisintu ya kimfumu lokola kaka écharpe stati projet de société caché pe babima ya nkakankaka ina kena kumonisa kimfumu ya kimvuka ya politika ya pe na manima na yao ani kwizaka vwanda na ntwala ya bamwangisi nsangu samna kuvutula na bakyuvu ya bau kukota ya lukumu ya bantu vandaka bwedila bamwangisi nsangu ba journaliste pe ba animateur ya inzo ya bisalu ya television Zola RTZ na Bunkufi baunde kuzaka kota samna kumanisa bandongo solo ya na mutindu mosi ya mbote ya unde kuzaka banda na mutindu mosi ya kufanakana ya kuzaka salamina kuna na inzo ya bao ya bisalu ya impa meba kama na balabala badu wa badu na kumine matadi na manima inzo ya bisalu ya RTNC nyoso kuzaka vwanda mingi na mambote tope tubulu ya tata mfumu tope tata coordonnateur provincial ke kuzaka diatisa conseil supérieur de l'audiovisuel ya bakebulaka CESAC na Bunkufi mbuta Celestin Bidimbu pe ya vwandaka diaka na tata promoteur ya bao honorable Papi Mantezolo Belofizabeti tata Celestin Bidimbu yani nde mutu kuzaka vutula matondo na tata Papi Mantezolo mfumu ya inzo bisale ba mwangisi nsangu ya mutindo kuzaka bakila dibanza samuna kubwedila bandwenga na bantu ya kuzaka sala na inzo ya bisalu na yandi pena ndambu ya nkaka tata gouverneur intérimaire ya ntam ya kizunga ya Congo Central mbuta Papi Matumpa yani pe kuzaka vutula difunde matondo na tata Papi Mantezolo mutindo meba kila dibanza yango pena kuzaka lomba na bamwangisi nsangu ya inzo ya bisalu ya RTZ na kusala bisalu na mutindo mosi ya kufuanakana mekansi samna kubambula bino moyo beno fedza beti malongi ya kuzaka pesama na tata coordonnateur ke dia tisaka inzo ya bisalu bamwangisi nsangu bakibugdilaka CESAC mbuta Celestin Bidimbu pe mfumu ya INPC tata Dieudonné Mwakadimbi e président ya OMEC mbuta Chambuyi Batu Benga. Tata mfumu ya inti Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kuizaka yamba kilumbu ya sambanu ya ngonda nana ya mvula mafunda zole makumi zole na zole tata ambassadeur plénipotentiaire ya inti ya France mbuta Bruno Aubert baunde kuizaka bula masolo mingi samna ina metadila situation sécuritaire bayeke kekena kuluta kuna na ndambu ya este inti ya République démocratique du Congo pe bakuzaka bula diaka masolo ya mambo metadila bayeke yeke ya MONUSCO na kubima bao na inti ya beto benofeza baiti inti ya France kele mosi ya ba inti ke kuizaka vwanda na kati ya Conseil de sécurité ya Nations Unies baunde kele na diambu ya nene ya kusala sana ina metadila kutala nzingulu ya MONUSCO bae bakebulaka bakaske ble na inti ya République démocratique du Congo. Na bakisation nyonso bazoporte contre ngai sur base ya mensonge
ezali infondé bakwizaka kondane yani par défaut pe bakwizaka kanga yani kilumbu ya tatu ya ngonda ya sambano ya mvula mafunda zole makumi zole na zole kuna na kifuluke kitilaka mpepo ya Paris Orly na inti ya France sa na mambo metadila mwana na yani ya Kento ngimbidi ya inti ya République démocratique du Congo Ferregola yani nde mutu mekatuka kubimuswa ya ibakebugilaka liberté conditionnelle bamekatuka kupesa yandi pani kuzaka bima na boloko anikele na inzo nani kuna na inti ya France animebima kilumbu ya ntete ya sabala ya betokele kilumbu ya nana ya ngonda ya nana ya mvula mafunda zole makumi zole na zole na tangu ya nsuka mutuni bakuzaka tuba na tanda tubidi na yandi topi avoka eti tata Ferregola yani nde kevwanda ntete kuna na inti ya France na manima bilumbu mingi samu eti yani nde ekele kaka na liberté conditionnelle belofizaba eti tata Ferregola bakena kulandela yandi samu anu kuizaka bula pe kuzenga mwana yani ya Kento Ntsuki samu mwana na yani ya Kento vandaka na mvula 13 tope 13 mekantani vandaka kangama ba photo pe kupublier na ba réseaux sociaux kondwa kwani bilele ya fuemisaka ngimbidi Ferregola pe kuzaka bula mwana mekanti kuna na mputu kubula mwana Kelembo TV bantuke salaka na bainzo ya bakebugilaka assistante sociale baunde kuzaka funda tata Ferregola kuna na inzo ya bazuzi na inti ya France pe bakuzaka akanga yandi beno nya solandaka beto matondo mingi awande beto mekwiza manisina bansangu ya beto na ndinga ya Kikongo beno bikana mbote